Amen. Magandang hapon, na imbagang malamtay amin kakabsat. Agmurmuray tayo, amen. Alright, so it's already 5 o'clock and our service starts now. Kat sakbay ngayon tayo iti prayer time. Kumanta tayo iti maysa. Let us sing one song. Let's sing that song, But They That Wait Upon the Lord. Stand together. Isaiah 40:31, They that wait upon the Lord. But they that wait, ready sing. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to pray. Let's sing one more time, repeat. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to pray. Alright, good afternoon to each and everyone. Nakapigpig sa titudo. Ayan, nakapigpig sa titudo itay, pero praise God, medyo timbal na. Diyan mo dita Claveria, no, napigsamot titudo, I'm sure. Kasi no, kastiti tiyempo ito, Ilocos, nakarkaros dita Claveria. Ayan, so at this point, dadapo tayo sa ating prayer time. This is a 12-minute prayer time. Meron po tayong mga prayer requests. So please take time to sit down and pray for the following requests. Amen? If you have prayer requests, you can post it dun sa ating comment section or you can place it dun sa ating mga chat groups. Okay? So let's go to the Lord in prayer.
Pindas DJ background music, DJ prayer time. It's a very comforting, nakakakalma ng ating puso. And the title of that song actually is Day by Day. Okay? So let's sing that song. Day by day. Uwitin natin yan, ha? Okay, ready? Day by day, and with its passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what is deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Biro mo, sabi niya, mingling toil with peace and rest, di ba? Kahit mahirap, maraming gawain, maraming trabaho, magmimingel daw po yung toil with peace and rest. Okay, let's sing the second verse now. Second. Every day, the Lord Himself is near me, with a special mercy for His arm. All my cares He fain would bear and cheer me, He whose name is Counselor and Power. The protection of this child and treasure is a charge that on Himself He laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge to me He made. Last verse. Help me then in every tribulation, so to trust Thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within Thy holy word. Chorus now. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, ere to take us from our Father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Oh, yan. What a wonderful song. Amen? Yeah, kat bayat ti panang ipagbagnata iti Apo, day by day, we should be daily in the Word of God. Okay? Let's sing that song, The Bible Stands. Alright? The Bible Stands. The Bible stands. Sing everybody. The Bible stands like a rock, undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Second, the Bible stands like a mountain towering far above the works of men. Its truth by none ever was refuted and destroyed, if they never can. Chorus. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its very foundation, for the Bible stands. Number 3. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all His precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly
on its firm foundation for the Bible. Last verse. The Bible stands every test. We give it for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand, and the earth down crumble. I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stands. Wow, wonderful song. When I was young, I heard a song, a chorus. Ang title po niya is, I Keep Falling in Love with Him. Amen? As the days go by, you know, maraming mga trials and challenges in life, but our love for God just keeps on growing. Amen? Ayan. If you know the song, sing loud. Pag hindi nyo alam, learn the song. Okay? I think this has 3 verses, right? Okay? Ayan. 2 verses lang? Okay, 3 verses. I keep falling in love. Sing. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what the love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Amen? Oh, madali lang siyang matutunan, ha? Ayan. So this is a wonderful song. Second verse. He keeps blessing me over and over and over and over and over again. He keeps blessing me over and over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what the love between my Lord and I, standing in love with Him over and over and over and over again. He keeps cleansing. He keeps cleansing me over and over and over and over and over again. He keeps cleansing me over and over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what the love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Amen. Oh, yan. Are you in love with God? All right. If you are in love with God, then we are in love with His Word. Amen. Psalms 19, the law of the Lord. Okay? Ayan. Kinanta tayo bigat. Dito nga kanta. Let's sing the song, The Law of the Lord. The law of the Lord. Sing. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired all day than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Verse 8. The stages of the Lord arise, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Amen. More to be desired all day than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord. The fear of the Lord is clean,
enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover by them is thy servant one, and in keeping of them there is great reward. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Amen. Yes, the Word of God is sweeter than honey, than the honeycomb. Let's get our Bibles then, at let us open to the book of Psalms 119. Turn the pages of your book to Psalms 119. And we shall be reading from verse number 17 to 24. Psalms 119, verses 17 down to verse number 24. Sabay-sabay tayong magbasa, okay? Let's read all together. Verse 17. Deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. I am a stranger in the earth. Hide not thy commandments from me. My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times. Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments. Remove from me reproach and contempt, for I have kept thy testimonies. Princes also did sit and speak against me, but thy servant did meditate in thy statutes. Thy testimonies also are my delight, and my counselors. Glory to God. Let's bow our heads in prayer. Yamanin mi Apo Diyos, iti saom nga inpaay mo kada kami. Daytoy Apo ti kired mi, liwliwami, biyag mi, guide me, Apo Diyos. Yes, we agree with your word. We cannot trust our heart, because the heart is deceitful above all things. And you said in the Bible that the confidence of men is vain. Iso nga po, deti sa nanipod iti kanitaken agpaaginggan at inggan Apo Diyos. Kas kinunam, hantupulos nga mapukaw. So Lord, we will continue to stand on the Bible, to anchor our faith on the Bible. Sa mga iti nga malam Apo, bendisyonam, dadi pa naglalanglang mi, surrounding the Word of God. I pray that you bless the internet, our media team, and our members, dear Lord, who are in their homes. Sabi ko mata na sayaat, ti signal, dagiti cellphone da, dagiti internet da Apo Diyos, tapnon na sayaat na ragsak, ken nasamit Apo, dadi pa naglalanglang mi, kadagiti sasaom. Lord, mamiss mi Apo, iti agtitipon, kadigiti ununag ti kapkapilya. Iso nga dawaten mi Apo, nga in your perfect time, adaka din iti vaccine, ken agas, tapnon Apo Diyos, maaramid mi manan Apo, iti dayjay panagigimong mi nga dakam amin Apo Diyos. Salamat Lord, for listening to our prayers, in Jesus' name, Amen and Amen. You may be seated. Once again, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon, brethren. Permi nga inbaya ka bakna iti tudo na itay. Aya, oo, kasla agbagyo. Napigpigsabay tudo na itayin ngam dedi signal number 2 nga kunada kakabsat. But anyway, in everything give thanks. Agyaman tayo latatiya po kakabsat. Our God is an unchanging God. Amen? So, salamat po. DJ pa nag-fill up yo kadete online attendance form tayo itatay bigat.
Okay? So I would like to encourage you to fill up again the online attendance form. And don't forget to take picture with your family, mga kapatid, so that later on ay meron din po kaming i-review. Titignan namin yung mga pictures natin. Okay? And praise God. Amoy yung kakabsat, itay bigat. Ayan. Na-share ko dito ebanghelyo. I preach the gospel at the end part of my preaching. And you know what? 3 souls profess to accept Christ as Savior. At talo kakabsat. Okay? In kabilda mismo, ijayanta comment section, dito HBBC page that they have accepted Christ as their personal Savior. So, congratulations po dun sa 3 bagong mananampalataya. Amen? Palakpakan nga natin muli. Okay? Yes. How much we rejoice, much more in heaven. Because there is joy in heaven over one soul that repenteth. Continue to pray for our live stream ministry that more and more souls will be saved. Amen? Okay, so to God be the glory. Binabati natin muli ang lahat. Ako, hindi tayo magsasawang bumati sa mga kapatiran dahil alam nyo, narigat lang ang ruti sitwasyonan kakabsat. So nga, let's greet one another. Okay? Batiin natin muli ang ating mga brethren, mga kapatid sa HBBC Lawag. Okay? Ket imay itay, di kitay daddo mga kakabsat iti apo, tapnon na mapandabisitaan, tay kabsat tayo nga nagbinatay ni Mang Ryan, Kakal, and natay tay kabsat na kakabsat. We've been praying for Sister, ano tinaganan? Jennifer. So nakalasat idin iti cancer ngem recently ket nagsubli ket it was her time isun ti panangala ti apo ken kuana ket addan iti sidong ti apo nga gin-inana. So condolence to the bereaved family, Kakal family, Mang Ryan. Pakairamanan digiti parents yo, the tatay nanay nga da US, ana da America tayan? Detroit, okay? Adada dita Detroit, Michigan. So, maybe you are watching this live stream, kaya't may nga idanon kada kayo, iti prayers me, iti panagipagrit nami, iti ipupusay, iti may nga member ti familyayo. Okay? So, mamaya, after the preaching, we will be collecting offerings. Lahat ng offerings, kahit po kayo dyan mga kapatid, please set this aside, lagay nyo sa sobre. Yung offering po na makukuha nyo dyan, ibigay natin sa family ni Mang Ryan. Okay? We will give that as a love offering sa atin pong kapatid na namatayan. Alright? So, let us continue to pray for them. Batiin natin muli ang ating mga brethren ng HBBC Bacara. Praise the Lord. Ayan. Okay? Yan. Baka kaririing pelang tinaduma. Ayan, naimas ngamin ti maturog ito. At, napigsa ti tudo. Baka nalipatan yung dagi mo. Ngaya, kakabsat. Ngayon, praise God na nakariing tayo. Okay? So, kablaawan da kayo manen. Dito, ikokapin na ka. Ano tayo ikokapin na ka itay? Kurukor, kabulalaan, pipias, natba, kabarwan. Ti mountainside, magandang hapon sa inyo dyan. Alright? Dito'y sentro, poblasyon, magandang hapon mga kapatid. Alright? And of course, dito riverside, kundi kita kakabsat tayo dito Bintar. Good afternoon. Okay? Good afternoon. Batiin natin ang mga kapatid sa Pasukin. Right? HBBC Pasukin. Okay. Pastor Bear and family. Dita Claveria, Pastor Dennis and family. Oo. Dakay amin dita kakabsat. Dita Sentro 7. Aya. Naimbag nga malamyod ta. Di kita kakabsat tayo dita Santa Maria. Dita, anapay, di kita ikwata ijayan, alagi bagagan, yan ta, jibaybay? Minanga. Okay, kablaon tayo man amin ida, Minanga, anapay? Kilkiling Sur, Norte. Awan, okay, Kilkiling. Ayan, Kilkiling, okay? Sanchez. Di kita kakabsat tayo ti Apo dita. Alay, kabilyo ta comment section. Agreet kayo mat kakabsat. Taga Sanchez kami. Kung na yun ako. Anapay? Diyan ti pagkatangan ti bibingka. Siyam-siyam. Hana, jay barangay na. Ano diyan na di diyan?
Siyam-siyam. Okay. Bale, DJ ko sakbay, DJ ko ti DJ, walo-walo, kakabsat. Kalpasan na numalabsam kat sangapulo no kwan. Okay, uno jis. So, ano pa, awanan? Okay, so naimbag nga malam yung amin di da kakabsat. Ken kastamat, di kakabsat ti Apo Jay Hawaii. Amen. Okay. So, to God be the glory. Preacher Glenn and the brethren there, di kakabsat tayo dita. Big Island, guri ka. Di nagbuya tayo bigat, kablaawan tayo man, tinaggaponda. Kona. Okay. Kona, Hawaii. Big Island. Praise God. Maui. Ano ito? Liho? Ano pronunciation na dito? Liho. Pearl City. What a blessing. Dadapeg, buibuya ita, Jane Norway. From Canada, kablaawan tayo, digiti kakabsat ti Apo, dita Toronto, ken Alberta. Ni Tito Roland, ijay, ano ti ayan na itatayan? Ano ti ayan mo Tito Roland? Naimbag nga bigat mo sa ditatay. Okay? Kat 2 times nga nakapagsarita kami ti telepon kini Tito Roland. Kat maragsakan nak iti panagdingig na kada iti live stream tayo kun nagagat nga mangi-share iti ebanghelyo iti Apo. Praise God for that. Kat ti masangsangwanan nga aldaw barang umay kam tumot dita. Amen. Dita Canada numalpas iti COVID. Okay? Dita mainland USA, California, Virginia, Massachusetts, dita Boston. Okay? New York. Dapat nagbuya from New York this morning. We also had people from Taiwan, from Hong Kong. Okay? Dita amat Italy, kakabsat, Como, Italy, ken kastamet, dita Milan. Ayan, Milan, Italy. Praise the Lord. From Norway, naimbag nga aldaw yung kakabsat. Okay? So, madaydayaw iti Apo. Kablaawan tayo amin nga pastors, churches, joining us this afternoon. Naimbag nga malamyo, kakabsat iti Apo. Okay? Kablaawak man pa, dete kabagyan mi, kakabsat nga nagbalediktoryan dita PMA. Ano tinagan na tayan? Gemaline Sugi. Kasinsin mi gayam, kakabsat. Ni Ma'am Gemaline Sugi ket mismo nga taga Minit et Tiague Isabela. Kaanakan ni Mama. So, relative mi isuna iti mother side. Ket valedictorian kakabsat dita PMA kadete naangay nga panagredwarda. So, congratulations ket sabay kuma tabigbigyan makanayon ti Apo iti biag mo ket ti masangwanan nga aldaw. Praise the Lord. Amen. Okay? Ni Brother Ryan Kadjente. Happy birthday, Brad. Oo. Adatag, buy-buya itata ni Ryan. Oo, anak ni Tita Chato. Imay nangipan itay iti nakatado nga makan. So, thank you so much. Lapusanan iti bendisyon. Kat awan labas na amin kayo kakabsat na imbag nga malamyo dita UAE, Australia. Good morning, good afternoon, good evening, good day to each and everyone. Amen? Okay. So, kantante nga rin kakabsat, dete welcome song tayo. Ready? Naragsaka kita, maray ka, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, di dawat ko dapo, para murnaken ka, ken marik ng kuma, di ayat di yaman, hangka at pangagwa, inka kumablaan, ikong kamot amen, makipagkarara, di sagot di yapo, ketal ng kararwa, ipek sa tay ngaru, agyaman ka mapo, naragsak ka kita, nadim maray ka, hintay panandaya, ken ni Jesu Kristo, di dawat ko dapo, para murnaken ka, ken marik ng kuma, di ayat di yaman, hangka ang panagwa, inka kumabla,
sagot tiyapo, ketal nan kararwan, ipek santay ngaru, agyaman kamapo, ipek santay ngaru, agyaman kamapo, ipek santay ngaru, agyaman kamapo. Welcome, grace, peace, and mercy from God our Father be upon each and every one of us. Before we hear the message this afternoon, makakapakinig po tayo ng isang special number.
Wow. Oh, thank you so much, Lord. Thank you for that wonderful grace. Indeed, the Lord is worthy of our praise. Dapat lang ay tandudo tayo nga pagyamanan ti Apo kakabsat because awan maragpat tayo nohan nga gapu iti panang tulong, panang bayabay, panang kibin, ken panang bendisyon ti Apo dagiti panggep tayo ti panagbiag. Well, you know, ti biag ket agtultuloy, life goes on as they say. Dagiti panagsagaba, agtultuloy latamet kakabsat, iti panagsagsagaba. Dagiti managdakdakas, agtultuloy latamet, iti kinadakas. Ni Satanas, agtultuloy latamet, dagiti panangsulsulisog na. Sot gapuna, nga datayo nga anak met iti Apo, agpatpatuloy tayo met iti sao iti Apo. Di ba? Everything in this world is, you know, it's going on. They keep on going on. Ti init, agin init lata. Dagiti bilit, tumaytayab dalat tamet. Ayan, titudo kastalat tamet kakabsat. Iso nga datay nga anak ti Apo, agpatpatuloy tayo met. To continue means to never stop. Hantayong agsardeng. To never giving up. Saan tayo nga ag-give up. Persevering. Ayan, persisting. Okay? Haan nga maatras, haan nga maupay, to be steadfast. So iti dayti nga malem kakabsat, kat inak ipaay kada kayo jay part 2. Dati message tayo iti bigat, continue in God's Word. This morning, we took up continue in the precepts and principles of God's Word. This afternoon, part 2, continue in the comforts of God's Word. Agtultuloy tayo kakabsat, kadagiti panangliwliwa, pananglinglingay, panang-encourage, dagiti sasao ni Apo Diyos. Imagine life without encouragement. One time, I read a quotation and it says that encouragement is the oxygen of the soul. Nakita yun? Encouragement is the oxygen of the soul. In the absence of oxygen, what happens? Datayo nga si bibiyag matay. Iso nga muyo ti comfort, ti encouragement, kasla ka no oxygen, mangted biyag. Amen? Iso nga kas anak iti Apo, ti biyag tayo kakabsat, kataggapo, kadagiti panangliwliwan, ken pananglinglingay, iti sao iti Apo. Bow your heads and let's go to the Lord in prayer. Agyaman kami manen Apo Diyos, ti daytoy nga gundaway. Ti maysa nga dadagsen ko kat baka dadag buybuyang na makaawat ti Ilocano. Sapay la kumaapo that they would just listen and they can get something from the points, from those things nga may kabil dito screen. Tasayang mo't Apo. And I pray that you would help me now as I preach, dear Lord. Give me wisdom, Lord. Anoint my lips. In Jesus' name we pray. Amen. Anada kadi kakabsat, dagiti mangted, iti riribok ti biag tayo. What are the things that bring discomfort or troubles in our lives? Adaman ti lima kakabsat nga na-identify tayo. Nga mangted ti riribok, no troubles, discomfort in our lives. First of all, calamities. Hangga di kakabsat? Aya? No agbagyo, Apo, nagrigat ti rumuar. Di ngamin? Oo, deti COVID-19, sinong ortimayat kakabsat nga, mapanagpasya-pasyar ita. Di ngamin? Ure ada kwartam nga mapanagbakasyon, awanang ka makabakasyon, kayat mo mapanagpasyar ko mo di Thailand, Singapore, narigat pela ita kakabsat, baka after 2 years pa. Aya, baka 5 years pa ikit di, before everything is really good to go. Ayan. So, calamities bring discomfort in our lives. Kat narigat kakabsat, aglalo nung napaot, agasan nyo dito, 2 months, dito kalamidad tayon. Kat manupay nga bulan, talaga natuok mo at kakabsat. It brings discomfort. Anapay ti mangted, iti trouble ti biyag tayo. As God's people, dito conviction. Di pa nagtakder mo ti kinapudno, di pa nangilaban mo ti sa uti Apo, di pa nangi-enforce mo iti sa uti Apo kakabsat. Adu iti madalapos mo, adada digiti,
Han na umanamong kadeti prinsipyo, the moral principles, the doctrinal principles, the practical principles ti Word of God, maisupadi kadigi idealism, philosophy ti tao, so agkaroon ti conflict, agkaroon iti clash. And it brings discomfort. Nang runano, mismo nga bukod mo nga pamilya kakabsat ti mangusig king ka. Ayan. Number 3, carnality. Deti carnality. In other terms, kakabsat kat di pa nag-disobey tayo kini Apo Diyos. Di pa nang surot tayo ti bukod tayo nga pagayatan. Kat sumyasi tayo ti pagayatan ti Apo. For example, when we hold grudges, that is a form of carnality. Because the fruit ti Spirit kat love. So ti fruit ti flesh, grudges. Anapay? Bitterness. Kinapait. Amen? Ada ka di bitterness? Ada bitterness yo? Oo. Ay, sak pastor kat ada bitterness ko kung natin may isa. Apay? Kat una ta idi ubinga kat kapingamin tim pagpagatas da kanyak kunana. Ayan. Wano pinatumaradak parya idi so nga di makulak na napait tinagunag ko kunana. Okay? Anapay? Hatred. Ayan. Drifting away from the will of God. Amin digito'y kakabsat mangted ti panakariribok. It will invite troubles and tragedies into your life. So, dating a point kakabsat kat no mabalbaling kat ilaksid tayo kuma. Tati kuma pagsasaritan tayo nga konteksto kat jay biyag tayo nga ti panangsuro tayo ti pagaytan ti Apo magipagpagnade ka na Apo Diyos. So, let's set that thing aside. May kapat kakabsat, career and community. At dati makuna nga jay trabaho kat toxic people. Toxic people? Yung mga mahirap pakisamahan. Sino da digijay? Digite nakusit, people who lie, people who gossip, di ba? People who bully. Oo. Ada bully, yan ti puso da kakabsat, tamang bulbuli da. You know? And then, anapay kakabsat, digite mangtad ti trouble kon discomfort. Challenges in life. Nohan nyo makamakam, dito picture nyo latan, screenshot yo, tapno, unohaan, after my preaching, sublian yun to kakabsat. Ayan? Okay? So, challenges in life. Digiti, sumagmamano nga hamon, wano karit ti panagbiag. Like what? Family needs. Di ba? Narigat dahita nga ba kakabsat? Nalaka nga isapsapulan ti pang silput biag ti pamilya. Life's disappointments, di ngamin. Tay panakapaay mo, apo medyo nabayag basit nga ag-agasam dahita nga kaririknan. Criticisms. Anapay? Death of a loved one. So, adu kakabsat. All of these things will bring discomfort and trouble in the life of God's people. So, let me ask you a question. Kada tayo nga anak ti Apo, when troubles and discomfort come into our lives, anat aramiden nyo kakabsat, what do you do? Or, where do you turn to? Di ba? San na iti papanam? Anat turungem? Anat mapanunot mo nga ubraen? No kasta nga umay, digiti nga discomfort ti panagbiag. Well, on the negative side, before nga itad ko di positive, on the negative side, some turn to ungodly company for comfort. Digiti daddo makakabsat, ket mapanda makikapeng, wano makitayo-tayo, wano makipagragragsak, kadagiti haan nga na Diyosan, tapnon mailiwliwag da kakabsat, digitoy nga parikot ken problema. Ngem deta ka diti umno, is that the right thing to do? When life is full of trouble, when you are experiencing a lot of pain and sorrows in life, dayjay ka di panakilanglang, panakiragragsak, kadagiti haan nga na Diyosan, iti makailiwliwag, iti makaagas, iti makaited, tinaggapu ka na po Diyos nga ragsak. Kuna natin Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Hangkano nga jay ibagbagat ungodly dinggem. Hanga di pa nagsasarita da iti mang tiliwliwaken ka. Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. So anaramidem, ag-meditate day and night the word of God. Now, secondly, ang ginagawa naman ng iba, no medyo agpaspasanaang, Brother Carlo, some will listen to worldly songs for comfort. Deta, agdingag da ka digiti worldly song. Aya, digiti dingganda na ko nga worldly song.
di ko kayang tanggapin. Anapay, di kita'y wordly song, ading-ding ganda na kwa? Ado, isot kasla pang liwliwada, karla isot pangi-unloadan da, di ba? Kasla isot ti pang up da kakabsat, di kita'y nga pain iti panagbiag. But, is that the right solution? Data ka di kakabsat ti in prescribe wano in bilin ti apo nga turungan tayo kakabsat, dinggan nyo ti Ecclesiastes 7.5. Kung ano ti Ecclesiastes 7.5, it is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. Nakita yung kakabsat? Ano dati song of fools? Siyempre, digiti nga kanta, expression iti kabibiyag ken pagpaspasaran, digiti nga tattao. Ket awan ti Diyos ti panunot da. Awan digiti principle ti Word of God. Everything is humanistic, fleshly, sinful. So i-express da di kanta kakabsat. Digijay nga naguneg da ket isut dingdinggam di kad kasla basura di panunot mo nga makarkargaan. Ket anat ko na ti Bible, it is better. May mayat lang nga dinggemon, detay panang rebuke, uri na sakit. Detay masirib nga tao gan ka, ngem deta agdingding ka digiti worldly song. Digitay satanic song. Amen ba? Oh, iso nga dakay ngayang people apo. Hanga isut pangalalay turog yu digita worldly song. Kada pagriingan yu digita worldly song. Amen? Now, some turn to drunkenness. Digitay mo daduma, indak mangkit, di makiinom, kunada. Ha? Oray ta maki-social distance. Social distance, no pagsisinoblatan mo, di baso aya. Kan pagsisinoblatan mo, di tinidor nga pagpulutan. Ngam dinggan nyo kakabsat, dahi ta kat ti solusyon na. Agbartag ka, tapnon mayaw awan mo ti problema. Proverbs chapter 20 verse 1. The Bible says in Proverbs chapter 20 verse 1, wine is a mocker, mangsabsabrak ko na. A strong drink is raging, and whosoever is deceived, numaalilaw ka, kat makita mga kasla isot maka-up-up-keng ka, thereby, anak ko na, it's not the wise thing to do. So, haan nga dahito yung kakabsat ti solusyon. No kasta nga, adot problema ti panagbiag, saan nga mapanmakin inom. Aya kakabsat. Anapay, some turn to physical exercise for comfort. Alaawang nga tatdakas na mo't deti nga banagan, kakabsata, kunana ti 1 Timothy 4:8, dinggan yun. For bodily exercise profiteth little. Oh, ada ka numot sang kabasit nga maitulong iti panagwat-wat. Iso nga kakabsat, kadeti lockdown, pangan tayo nga pangan. Pangan, ala kita nyo, di kita kaabayo. Da kayo di ta kakabsat, ta pamilyayo. Kita nyo man, di kita kaabayo, no? Da nagbaliwan ta bagida. Ha? Kimutong daw no limukmag. Siya kakabsat, gimatangak ti pagkiluan kat, amuyo ti kilo kat 87. 87, nag-86 sakpay. Kat ti dating ang kilo kat 99. Imagine that? Di ba? Kat mayat mo ti pangan ko. Di ba? Nga maan, adang amin pa nagwat-wat-wat kuno daduma kakabsat. Iso nga, napindas nagwat-wat, therapeutic kakabsat. Ngem, kunana ti Biblia, mayroon pong binawi. Sabi niya, but, kunana, godliness is profitable unto all things. May mayat nga ti pangwat-watam ti bagim, ti sarilim, kat kadigiti na Diyosan nga banbanag. Nagwat-wat ka, medyo lumag-an ti panunot mo. Ngem ti makapalag-an nga talaga ti rikna, kat digiti na Diyosan nga banbanag. Amen? That is why, mga kapatid, we must continue in the comfort of God's Word. Dahito sa uti apo ti oxygen tayo, mangliwliwa, mangtudbiyag, itibiyag tayo. The Word of God gives timeless and timely word for its pain, problem, and pressure. Anak kaya nga saun kakabsat ti timeless. Uray ananto nga henerasyon iti aglabas ti rabaw ti daga. Aya, uray digiti lugan nga four wheels ket tumayabton kakabsat. Amen. Uray addanton digiti hay nga klase ti technology daytoy sa uti apo isuntulat ta ti makaited ti mensahe nga mangliwliwa ti adu nga pagladingitan iti tattao. Anak ka na sa unti timely. Di kasapulam nga talaga kakabsat, maisabot iti Biblia. Maisabot iti sa uti apo.
Dinggan nyo kakabsat, dito, Matthew 24:35. Dinggan nyo Heaven and earth shall pass away. Anat kahit nga sawon deta. Dagiti things nga makita yo ka, deti heaven ita, detoy. Deti tangatan. Kan deti lubong. Aglabas ko na. But my words shall not pass away. So no ti ayan ti liwliwam, kad dagiti na indagaan, tuno naglabasan, awanan, pati si kanayayosan. Ngam no ti sa uti apo, ti ayan ti liwliwa, tayo kakabsat, aglabasan ti amin at tempo, agbaliwan ti tattao, ngam ti puso tayo, siraragsak si bibiyag, kas labulong, green tulata, agbungan tulata. Iso nga kakabsat, ti challenge kada tayo, amok nga adot ti makita ti mata, adot mangag ti lapayag, adot pagtartarayan ti panunot, adot nga opsyon ti panagbiag, but listen, continue in the comfort of God's Word. Amen? At idog nga introduction dayjay. Now, ti saludsod ita nga malem kakabsat, what comfort does God give through His Word? Anya ti ited iti Diyos nga liwliwa kada tayo, babaan kadagiti sasauna. Okay? Mabalin nga maysa kadigitoy nga liwliwa ket isu ti masapol mo ita nga gundaway. What comfort does God give through His Word? That is the title. Number 1, kakabsat. God will give, number 1, basahan tayo amin, go. A comfort that gives strength and good courage. Dayta kakabsat. Dayta kaditi masapulyo, itang agundaway kakabsat. Masapulyo ti tibker, itang agpatpatuloy. Ken nasaya at nga tured, pakinakem ti panagbiag. Is that what you need today? I have a good news for you. The Bible gives that comfort. Yeah? Ti Biblia maited na deta kakabsat. Nagmayat ti panangkasarita ti Apo kini Joshua. Basahan tayo man ti Joshua chapter 1. Kitaan tayo man kakabsat. Joshua chapter 1. Kunana, now after the death of Moses, natay ni Moses, isut leader. Kat nalaing ni Moses kakabsat nga leader, very strong. Kat itan, awang mangidalanan. Of the Lord it came to pass that the Lord spake unto Joshua. The word spake means nakisao. Kat nagmayat no ti Apo makisauken ka, babaan ti sauna aya. Uri ana ti bagbagat tao no ti Apot nagsauken ka, umanay dayjay kakabsat. Uray anat pa nagpagdandanagam itang agdaman no ti Apot makisauken ka, umanay dayjay. Isot makaited ti umanay, makaumanay nga pigsaken kirod mo, agtultuloy ti panagbiag. Una anak ko na ti Apo, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. Biruin mo yan, nagpintas ti kariti Apo kayong kuhanan. Kunanan iti verse number 5. Let's jump verse number 5. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Verse 6. Be strong and obey good courage. What a blessing. Nakita yung kakabsat? Kunaman ng ti Apo, verse 7, only be thou strong and very courageous. Kuna naman ng verse 9, have not I commanded thee, be strong and obey good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Kakabsat, umanay iti sao iti Apo. Uray ado, iti pagdandanagam ita, no ti Apo nagsaugan ka kakabsat. Hamu may explain jay peace. Hamu may explain jay talged ken confidence. Kasi amum nga ti Apot nang patalged ken ka. Amen? Kung nangarod ni Warren Wiersbe. Warren Wiersbe is a preacher. May isa isuna, da commentary na ka. Commentary ti Bible, volume 1, volume 2. Meron sa akin yan. Kunana, basaan tayo man. The remedy for discouragement is the Word of God. Anak ano tremedyo na? Ti pa nakaupay? The Word of God.
When you feed your heart and mind with its truth, dejay, no pakanem ti puso ken panunot mo, dagiti kinapudnuna, you regain your perspective and find renewed strength. Iso nga datta kakabsat, no umay kingkat panakaldaang, panaka-down, panakaupay, anat ubra tayo. Ag-devotion tayo ngamin ti bigat, agbasa tayo ti sa uti apo. Amen? Kat intayo pa-recharge, papigsa kadagiti sa uti apo. So that is number 1. God gives comfort, the kind of comfort that gives strength and good courage. Number 2, ano pa iti ti Biblia, nga comfort kada tayo kakabsat, may ikadwa. The kind of comfort that gives life and vitality. Ayan. Day liwliwang nga mangted, iti biyag, ti regta. Vitality kakabsat. Ayan. Regta, ti si bibiyag, saan nga agpapatay, iti panagbiag, no dikat. Ada regta. Dinggan nyo ti kuna ni Psalmist David, ti Psalms 119 verse 50. Okay? Psalms 119 verse number 50, nagmayat dedi ko na nagtoy kakabsat. Ayan. This is my comfort in my affliction. Basag pala di verse 49, tapno makita yung kabsat. Kuna na, remember the word unto thy servant upon which thou hast caused me to hope. Dagiti sa apo tinangin na namaat. Verse 50, this is my comfort, dagito itiliwliwak, in my affliction. Dagiti pakarigatak, for thy word hath quickened me. Ti saom apo kunana, pinagbiagnat. You see that? Iso nga ti sao ti apo kakabsat, makabiyag. Mangted ti biyag. Mangted iti regta kakabsat. Kala kumanumulan og papatay, ket ma-revive. Nakaka-revive ang salita ng Diyos. Amen? Well, no ti dingdinggam ko, dagiti wordly song, awahang ka ma-revive na spirituan. Amen? Wa no ti kadkadom ko digite makiinom ka makibarbartag hang ka ma-revive spiritual. It's the word of God. Tapos amoy kakabsat nagpintas dedi ko na ti Psalms 119 verse 62. Dinggan nyo Psalms 119 verse number 62. Dinggan nyo. At midnight. Anat midnight? Tingat rabi At midnight I will rise. Bumangon. Sino kada kay ti bumangon ti tingat rabi I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgment. Agasan nyo kakabsat, tingat rabi nga bumangon isuna, tapno lang agyaman ti apo. Datayo kakabsat, tingat rabiin, ano to bra tayo? Ag Facebook pe lang. Ag cellphone pe lang, tingat rabiin. Nakakalungkot na kung minsan, what keeps us awake are vain and worldly imaginations. Pampanunot kakabsat nga kinaubaw. Iti pampanunuton tayo oriagit, idata yung kinaubaw nga pampanunot, oray tingting at rabi. But you know what? Amuyo, what kept the psalmist David awake? No api nga siririing, oray nakaidan siririing. Kasi, habang agit idda kakabsat, kat pagbubulay-bulayan na. Anat Ilocano pagbubulay-bulayan? Dete, imut-mutek-tekan na kakabsat. Anagan na, digijay sa uti apo. Dapat kas jay ti i-practice tayo nga habit. Dete ure, dakat CR kakabsat nga mayat ti pa nagpersam kumakat. Dete, i-meditate mo ti sa uti apo. Habang aglut-luto ka, i-meditate mo, pintas dete, dinevotion ko. So what kept him awake even until midnight, kakabsat, are not vain thoughts and imaginations, but the Word of God. Kaya naman, kahit hating gabi na mga kapatid, he cannot help it but rise up, jump, raise his hand towards heaven and say, Lord, wow, thank you for your word. Nagpintas ti sa umapo. What a blessing. Amoy tay devotion tay bigat, tossing and turning. Yan tay daily bread. Tossing and turning. DJ kati ko na han nga makaturog ti rabi kasi pampanunutan na, di DJ sumaganad nga aldaw, anang nga taman tong bigatan, anaman isa ang minubigatan, anaman na, baka agbagyo tong bigat, baka genggened tong bigat, baka tidal wave no bigat, panunutan na amin. Isuthan na pakaturugan kakabsat, tossing and turning ko na, iso nga, balikid han na makaturog. Ngayon amuyo, what kept him awake?
di panangut-utob na ti sa uti Apo kakabsat. So nga uray tingat rabi ana kakabsat. Akat i-pray-praise na iti Apo. Amen? Oh, here is the point. God's reason for our trials is not to drive us away from His will. Inikan na kati apot panubok, hangatap no madayutrik nam kenkwana. Ngem tapno umununeg ti panakaawat mo digiti sa uti Apo. Kasi kakabsat, uray na bayag te nga Kristiyanon, kada kayo nga padag ka na bayag. Ti talaga nga maanag mo ken maawatam nga permi, ket DJ sa uti Apo nga mai-relate mo ka DJ agda mga sitwasyon mo. Uray basa ka nga basak pa iso ti Bible, no hamo pa'y napadasan di DJ nga verses nga mai-relate ti biyag mo, medyo hamo unay maawatan. Iso nga, when the Lord gives us trials, He does not mean nga dete, dadaulin na tayo, wano maya dayo tirik nam ti Apo, ngam ti point ti Apo kakabsat, ketap nun sa una, maanag tayo ti kay papanan na. Ilocano, dagiti rigat ti biyag, ket saan nga iso ti rason nga umadayutay ti Apo. Isuda kuma ti pagbalinentay a rason nga agkararag, ken mangsukisok ti sa uti Apo, tapno ijay nga mananam tayo ti makabiyag ken makapnek nga sasao iti Apo. Praise the Lord. Amen? Oh, iso nga, God gives comfort, the kind of comfort that gives life and vitality. Iso nga na nga gundaway, agpapatay ta spiritual life tayo kakabsat, dete ma-overpower na tayo tinainlubungan. It's about time nga talaga tugawam ti sa uti Apo, ag-meditate ka, tapnon ti kastakat ma-revive ka. Amen? Number 3, dito tayo pelang agpatinggat, mabaling nga ituloy tayo tumanan, ay kakabsat. Ha? Mano minutes ko ka ding agpipritsan. Ano oras tayo ng rugiak? Ha? Malagipyo? Awan. Okay, sige, go ahead. Oh, tuloy-tuloy tayo lata. May ikatlo kakabsat. Number 3, the Bible gives comfort that gives understanding and a ray of hope. Ti Biblia kakabsat, ket ipaay na iti liwliwa, nga mangted ti usto nga panakaawat ti panagbiag, ken mangted iti inanama. Anat Ilocanot, ray of hope. Dete kasla mangted king ka iti anat ray of hope. Siray, dayjay. Masirayam kakabsat nga there is a light at the end of the tunnel. Kasla kajay. Kat ti makaited dayta kakabsat, dagiti kinapudno ti Biblia. Dagiti kariti Apo, dagiti sa uti Apo kakabsat. Iso nga, kunana di 1 Thessalonians 4:18, wherefore comfort one another with these words. Kada kayo mangrayan, kakal family, dayti kabsat ti Apo nga ni Sister Jennifer, addan ijay sidong ti Apo. Nung mampay adda pa nagladingit, kakabsat ngem amuyo nga dayti kabsat yu adda jayan sidong ti Apo, iso nga upun na di pa nakalmustirik na ti ladingit, nga ammom nga uray awan dituyen, masirayam kakabsat di na na mga makitak to. Agkita kam tumanen. Amen? Ray of hope. It helps us regain the right perspective on our problems and trials. Dito lang Biblia ti usto nga makaited, kakabsat ti pudno nga perspective, di usto nga panangkitam ti problema, kas panangkita ni Apo Diyos nga mangkit-kita digiti amin nga paspasamak ti panagbiag. Iso nga kunana di Romans 15 verse 4, din ganyo kakabsat. Romans chapter 15:4, basahin tayo. Ready? Read. For whatsoever things were written aforetime, were written for our learning. Naisurat ka no detoy. Tapnon makaadal tayo. That we, through patience and comfort of the Scriptures, might have what? Nagasam deta. Iso nga hangay jay, agbartag ti pangalam ti ina namang. Hangay jay nga iliwliwag mo kakabsat, daytoy sa uti Apo. Amuyo, no maawatam, no ikan nakatiapot understanding, dakkalabanag. Daytoy sa uti Apo, itatay. Asarsaritak ni Isagani kini Mayan, adadatoy. Ayan, engineer Isagani kini Doktora Mayan, na doktor ton, palubos ti Apo. Kat damagat, kano kay ngagkasar? Kung nagkadakwada, ayan. Wen, takastoy mat, amamot pala, kasar ita ta COVID-19 mat, amen? Kasi no, kasar ka itagat, aganak ka, COVID, tutnagan di anak mo.
COVID. No babae kat COVIDa. No lalaki kat COVIDo. Ayan, COVIDo. So anyway, kano kay kasar kat medyo maitantansat basit. After a year or maybe a little less than 2 years. Kat siyempre aguray da kakabsat. Ngam ko na ni brother Isagani itay ko na nagat pastor ko na mom. Dakkel nga liwliwa kada kami nga dua de di mensahe nga ti title nagat Walking Victorious in the Wilderness of Life. Kasi kunana, no mo talaga accepten digitoy nga trials ken test iti panagbiag, talaga nga maging bitter ta pusom. Di nga men? You will really become bitter. Isu nga mai-relate da, nga deti panagururay da kakabsat, kat kasla wilderness. Kat di pa nagasawa da, isuntun ti promised land. Di ba? So itataur-urayon da pelang, di kat kasla wilderness. They are waiting. Kat no handa aksepon nga naggapu ti apo, deti akat talagang negative ti panunot, data. Ti Biblia itud na keng katikasta nga na isang sangayan nga panakaawat. Nga digitoy naisuraten ti Biblia, digitoy accounts kan stories, mai-relate mo di principle na di biyag mo. Di kad maawatam nga, kasta apo, sige Lord, aklonat nga rod nga si pupuso, daytoy nga wilderness ti panagbiag ko, amok nga dupay ti kayat mo nga ipakita kanyak, kat amok nga makadanon kam to lata jay promised land. So nakita yung kakabsat, iso nga mo yun, digiti mang magagantay nga preaching, napintas digito, iso nga, tandaanan nyo, ag-review tayo, tabakalaan. Adda, digiti preaching, ti ma-relate mo, ti agda mga biyag mo. Di principle na, lawlawagan na tapanunot mo, kat ikan na ti siray tamatam, nga makakita tinamnama ti panagbiag. You see, it gives us the comfort that provides understanding and a ray of hope. Imagine, kakabsat, kasanot biyag no mo mauawatan ti sitwasyon na ya. Di nga men? Una yung kakabsat, parikot iti, dati kung nakitay, calamities, conviction, toxic people, iti pagubraan. No awan pa nakaawat tayo ka, di gito nga pa nagbiag kakabsat, talaga. Awan. Maadipon tayo, iti emotions tayo, di ba? Talaga nga malmus tayo kakabsat. Yaman pa iti apo ta dati sa una. It gives understanding and a ray of hope. Iso nga kakabsat, lawagan tayo ti panunot tayo, babaan kadagiti sasa o iti apo. Amen! Number 4. Ito yung ag-closen, kakabsat. Number 4. Okay? So number 1, comfort that gives strength and good courage. Number 2, comfort that gives life and vitality. Number 3, comfort that gives understanding and a ray of hope. Number 4, good work detoy. Taisuntot ituloy ko deto ito no next time. Balubos ti apo. God gives comfort that inspires the next generation. Among ti apo king ka nga panakaliwliwa, kas jaylangan ng na isang sangayan kakabsat nga ti aramidon na king ka, agbalin ka nga inspirasyon ka digiti next generation. Dayta kakabsat ti aramidon ti Bible. It will make you so fruitful, shining, so strong, and your testimony is just so bright that it will inspire the next generation. Kasjay kakabsat. Okay? Now, kitang tayo 2 Corinthians 1:4 as our foundation on this point. 2 Corinthians chapter 1, verse number 4. Anak ko na iti Bible. Okay? 2 Corinthians 1:4. Irugit ni verse 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. DJ ka no maitid man tumot nga pang-inspire, nga pangliwliwam kadakwada, kat dayjay nang inspirean ti apo keng ka. Jay nang palag-anan na keng ka. Jay inanama nga intid na keng ka. Isuntumot ti itid mo nga inanama kadakwada. Kunam tungod kadakwada, amom, anak ko, idi siyak ti ada problema, nagbarte ka, kasi ito nga rin ti advice tayo kakabsat. Amom, anak ko, idi ada problema, nag-backslide hat. Alahan na DJ, ti dapat nga may advice tayo. Iso nga ita, amoyo kakabsat,
Kada tayo nga padak nga young adult, ages 18 to 35, amoy no apay nga nagkaadu, dagiti ipalpalasa ti Apo kada tayo nga trouble. Tapnon ti kastan, babaan ti comfort ti sa uti Apo, ma-inspirean tayo dagiti next generation. Nga kunate kadakwada, surutan nyo dahito yun kasto iti inaramid mi dahito iti sa uti Apo nga nagbiyagan mi. Dahito iti nagtakderan mi. Dahito iti nakayangklaan ti puso mi. Adut nakasulisugan mi, adut negatibo nga panunot ngem. Dahito sa uti Apo, linawlawagan na kami. So nga mo yung kakabsat, digit yan anak, nalaklakada nga maawatan ti Biblia, no makita jay reality ti Biblia jay biyag tayo. Dati may explain mo, di nga may testimony ka. Nalaklaka nga maawatan ti tao, nang runa digit next generation. Ma-inspirean, iso jay kunana jay Psalms, nga kunadan to, ana digitoy, kunakano digit jay ubing ti Israel, kat ibagayon to. Ipaduyak-yak yo, dagiti naramid ni Apo Diyos, tapnon isuda, manginanamadan tumot ti Apo. So nga kakabsat, anyaman ti karigat deta sitwasyon nyo hanyo i-take deta nga kaslaisot makadadailan ken pakaperdyan ta biyagyo kakabsat. Saan? Ammo ti Apo, God is in control, He allowed that to happen, agpapigsa ka ti sa uti Apo, kirod ka ti sa uti Apo, baling ka nga nabunga babon sa uti Apo, tapno data nga paglaslasatam, as a matter of time lang detan. Matter of time lang. Mapasaan by the grace of God. Isuntumot iti mabalin mong i-inspire ka digiti next generation. Tapno, handa aglami isti Apo. Handa tumalikod ti panagserbi iti Apo. No diket agbalin dapay nga napaspasnek na bungbunga iti panagserbi iti Apo. Dayta kakabsat ti maaramid ti comfort ti word of God. Amen? Close tayo pela. I hope na naging blessing kada kayo dito sa uti Apo. Amen? Palakpakan tayo man ti sa uti Apo. Madaydayaw ti Apo kakabsat. So ituloy tayo ito, dahito yung adal tayo into no next time ipalpalubos iti Apo. Okay? So ngarod, ita kakabsat, kumanta tayo ngarod ti maysa. Sakbayan, agkararag tayo pelang Apo, thank you so much for your word. Thank you Apo, nakita mi ita nga, wow, the Bible is the source of our oxygen for our soul. Tatalaga Apo isot mangted biag. Tapnon maitultuloy mi lat ti pamati. Maitultuloy mi iti panagserbi mi Apo Dios ken ka oray adu dagiti sumangbay nga panubok ti panagbiag. So Lord, help us as we sing now that the offering nga ited mi Apo itulong mi kaday di pamilya nga nagpasina ti Kakal family. In Jesus name, amen and amen. Let's sing that song, His word will stand. Okay? Meron na ba tayong piano dyan? Wala. Okay? His word will stand, key of G. Key of G, correct. Ayan. Okay, ready? Some say, ready, sing. Some say it's me, the legend, one more book upon the shelf. But the message it contains cannot be still. For God who wrote its pages will not let it pass away. Not one syllable will linger and fulfill. His word will stand. His word will stand. Though stars should fall and mountains turn to sand, though no one believes it, still God will be true. His promise is sure, His love will endure, and forever His word will stand. O, di ba? Nagpintas kakabsat? O, kunana, di second verse, anak kunana, don't listen to the voices of the world. Awa maitulong na, the world is not our template. The Bible is our template. Okay? Second verse. Don't listen to the voices of a world caught up in fear. For the word of God proclaims the victory. He gives His children courage to confront the gates of hell with the sword that conquers every enemy. His word will stand. His word will stand. Though stars should fall
and mountains turn to sand. Though no one believes him, still God will be true. His promise is sure, His love will endure, and forever His word will. One more time in the chorus. His word will stand. His word will stand. No star should fall and mountains turn to sand. Though no one believes Him, still God will be true. His promise is sure, His love will endure, and forever His word will stand. And forever His word will stand. Will stand. Ayan. And all of God's people say? Amen. Iso nga kakabsat, ayatan tayo ti sa utiya po. Ag-devotion tayo, no, audio Bible yung kakabsat, iso ti dingdinggam, no, bibiyahe ka, awan ti ubram, ag-audio Bible ka, ipatag mo, dahil ti Word of God. Amen? Dahito iti bagnos tayo iti panagbiag. Amen? So to God be the glory. Please put your comment doon sa box sa mga new believers. Kung kayo ay na-bless, pwede sabihin, Pastor, pray for me, nga mai-commit ko ti biyag kong agbasa iti Biblia ti inaldaw. Please put that on the comment section, okay? Kayong mahiya. Or maybe you have some questions. Pastor, anang a verse ti napintas kada ito nga problema. You can put it there. And maybe we can address your problem at mabigyan ka namin ng Bible verse that would help you with your problem. Okay? So to God be the glory. Mga kapatid, ilan ang inabot ng ating ano ngayon? Let me just announce while everyone is still watching. Umabot tayo ng 179. Praise the Lord. Yes. Doon sa ating total views. And we have reached 2,152. What a blessing. Madaydayo kakabsat. We have 1, 2, 3, 4, 5 pastors, 6 pastors joined tonight. 6 pastors. Okay? Uy, adabaro kakabsat nga nagbuya from India. Netherlands. Ado kakabsat na Australia, Milan, Italy, Norway, Ireland, Bahrain, Abu Dhabi, Riyadh, South Korea, India, Hong Kong, Hawaii, from Kona, Maui, and Big Island, Lebanon, Netherlands, USA, Massachusetts. Wow, marami pa dito. Local, Solsona, Batak, Nakad, Ado. What a blessing. Yeah. At sapay kumakakabsat, naliliwa kayo kadeti sa utiapo itang malem. Amen? So, naimbag nga ron nga rabi itayo kakabsat. Enjoy the Word of God this week. To God be the glory. Good night!